Mladi su udarna snaga Demokratskog narodnog saveza, rečeno je na Skupštini mladih Gradskog odbora DNS-a Prijedor. Usvojen je izvještaj o radu u protekle 4 godine. Izabrano je novo rukovodstvo u odborima mladih Gradskog odbora DNS-a Prijedor, koje će na prvoj sjednici birati novog predsjednika i potpredsjednike, rekao je Zlatko Ritan, dosadašnji predsjednik mladih Gradskog odbora DNS-a Prijedor. Imamo 43 organizovana aktiva po mjesnim zajednicama, nosioci smo svih humanitarnih aktivnosti u gradu Prijedoru i smatram da samo možemo rasti u nekom narednom periodu, razvijati se i na taj način razvijati i našu organizaciju, ali i širiti politiku Demokratskog narodnog saveza. Otvarajući ovaj skup, predsjednik Gradskog odbora DNS-a Prijedor Milenko Đaković je istakao da mladi svojim radom i angažovanjem treba da budu kvalitetni predstavnici svoje generacije na političkoj sceni Republike Srpske. Mladi DNS-a su jedna velika snaga Demokratskog narodnog saveza, jer mi imamo ogroman broj članova koji pripadaju grupaciji mladih Demokratskog narodnog saveza. To su većinom obrazovani mladi ljudi, ljudi koji znaju i umiju da rade i jednostavno oni su na prvoj političkoj stepenici u razvoju u Demokratskom narodnom savezu. Složna politička porodica Demokratskog narodnog saveza gradi prije svega omladinu koja će naslijediti ove starije kad napuštaju političke vode. Na Skupštini je osim mladih delegata prisustvovalo rukovodstvo Gradskog odbora DNS-a Prijedor, kao i predstavnici ove partije u lokalnom i republičkom parlamentu i izvršnoj vlasti, te brojni gosti.